बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदे मीरेगे मी लाइव कास्ट इंगे तो मी ऑनलाइन को गेनेवे मी प्रोग्राम का वाती वे तंको लस्य कमटका मी बल्लवा एम्मा बेफ्रों के बानी हाता माफों एदे मुकुरिया गेंदाना देन कोमेकस मी मीगे कुरिगे स्वानिगे तो मी zakiyaage marabe hotum waragina wahatan adi posta facebook share kurefa den mi nono holudu zakiyaage maraki rafuge rayitunge turun adi divehirajyege waragina rayitunge kambodo men emasalaga marabe hotum mare mikamuga emme boda kambodo wakamaki ingeto mi divehirajyege rashegga anhenako maralevi enan insaf nolibi enage gatil nohodi erafuge rayitun kamboduwa kambodun tan emiyon hama kurmas ewahaka ahana mihenne ingato me civilized mujtamai ga harmen miulani aharmen me gunawutun aharmen ge memberun vihiwana majlihan mitibi ayyen wefa aharmen ge rayitun ga hagguta wakalatu ko ewahatan me dakka aharmen nan ehagutan hoda dinuma namaves ingato me holudu dairage member ves me masala adu hama eggotekes nive kama wani rayitunga adistaka ruintan ena kan hama eggotekes nive me den adi holuduge rayit me member geturun me divehi rajyege me vihiwana majlis tamsil kura komme member ves ingato me masala naga me insanunge puraniya ingato karamata gulifa masala kabitive me masala ga me majliyoga bahus kurevi me adi fuluhun me masalagi humaluwa kama wanama fuluhunge ingeto officerun investigation officer no the police commissioner no the home minister majliya hazir kurevi ena mikama betun suwal kurevi me insaf ingeto nulipiken uleni kivegento balata hoge korenje me aharmenanga benge zakiya den aharmenaka duniya kan ugane venekan adi zakiya amillen insaf hoda kan enage adenves no fulen zakiyan insafo hoda dinmattaka hama adufulan tibi rafuga rayitun enan hewade rayitun insano haggutagga wakalatu kora faratta me ingato me concise gatibi divehi rajyege me rayitun bay mehun hitangara fan mibahakatake midakkani siyasi kamakattake bay mehun buna den ena abura nannannuge namaves hadan kurenje kamaki ingato maregge hadisaga me maru tahuge korenje waragina kandateken ebove furtam ekkantan ei marubi mihage haggutan hoda dinun enage airaga haggutan hoda dinun adi ingeto me gaatilu hoda enage kiban rokkalun mujtama salamekon enage falatun ehemmiyako marumuge fursatu aharmen bandu kuru ingeto gaatilaku mujtameke tira duwe fawakama wanama ei warak bodu rokkale kuda rashegge etaken has ingeto hahakan rayitun emihun abadi solinjeni bodu birweri kamegga naman kamegga adi me marabe gotun sakwa farataka ingeto me sakwa farataka tibi rahuga kama beleveruga erahuga rayitu veseti beni hama wara birun kama ahoren gabul kuran den komekas me ingeto me maruge hadisa hingagen gos masdu he demasdu swiru sama fuluhum bikamaka alai nula me kamen higen ves emihunan hinuwe namaves erahuge rayito noko mengeto insafattaka adu fule den adikeriya fuluhum bahem mibuni mega fahak kolleve waragina nukutataken ebe me ingeto wara riitikon tahoge kurevene maruge hadisai namaves me fuluhum hama kande eligen ingeto kande eligen evani maruge forensic evidence tan nohoda ekan olwala emihun olwalan benu kura triku benu kon olwala afa ingeto bahanata ke dakkafa me ahoren hama me fuluhunge me dia haruge december ekegga fuluhun marabe goto media din ingeto me basdiga tun aharen hama fesnisure nimende kan aduhin ade me live kase tayyaram korin me channel teran tayyar kofawa maruge documentary zakiya ga maruge documentary spelling documentary ga ingeto waragina wahataken ebohori hodafa furatama maruwe fova crime scene dia mihunge faratun adi egia kuninagan edo hoban mihunge interview tan ebohori adi zakiya
danna gang aidage mihun adi zakiya ga hashigado ingeto hinawa kafun kurma goluno jamaat teringe wahata vese bohori mi maruga me documentary ke himanafa den aharen anekkas daren ingeto mi zakiya ga maruge ful marabe gotun fuluhun edekki wahatak ei hamajhe wahataketto nuwata gaaruni gotun ei kotek ga sabit kureven wahataketto nuwata forensic hamataka ai gotan ei gabul kureven wahataketto aharmen ngebenge mi mimas mi mifada maraki ingeto mi mifada maraki komme hembes ingeto postmortem hadanji mare postmortem hadanji mare ingeto me namaves me maruga postmortem nehedumani bodu suwalaka vefa me miyadu fuluhun gedaraki me tawle munes duwanun take tibitane vesnu ahore gabul kuratuga fuluhunge forensic department uga me tibene forensic gedaran adi medical legal hamataka medical jurisprudence ge nuwata medical ganun taka ahulu verifa ekama lohulu ifa tawlim hasil kofatibi investigator tibene kama ahore gabul kura vima miyadu ingeto mi postmortem imaruga hadakan nujehe ingeto fuluhunna kannu gune vene mi evves potek ganota mi medical legal dan hamay vesnu kandeliken above ingeto mi marutake waki marutake e postmortem hadan jehne kama me kandelifa me forensic science abe fottakuga adi me sarahadduge gine gawamtagge me evidence abe ganunuge sonnanje onna ningeto lieifa ei ingresin hadaden ganunu ingresin ge istimal ge dosorga malaysia ga bangladesh ga pakistan ga sri lanka ga singapore ga india ga me huriya gawamtagge sonnande evidence ganunu hadafa hame em madyan onnani ingeto e ganunu sonnana me em madya daruga ega liye fonnane konkahala martakiketo for me postmortem hadan jehni migotun ahar men balala ma hinga postmortem indications ingeto pratama balalaruga unnatural death eikoba homicide suicide accident me miheke fushon anekok maru homicide amille maru suicide accident then kulliyaka maruwon geto unexpected sudden death ei misakan amako kudakudin misalakan me nidaruga tuttukujja mammage gaadaruwe nuwata kommes parent ge gaadaruwe koddet ge gotuga ingeto bay martan baleve vima mifada marta tahugi kuran duniya ghuriya gobe kes then shakku kureve maru suspicious death nayenge gwennege maru ingeto waruga daniyate kelibege maruwa marunta violent death miheku ena maruwata nudeki ingeto maruwe miha maruwata nudeki maruwa marunta unwitness death then me masekkatuge dayaga kulliyaka bodu aniya libegen maruwa marunta death due to acute sudden and severe workplace injury ingeto then yonnani me related to industrial hazard like fires and toxic waste me industry dakuga masege koraruga alifang ifag ngadi tafatu chemical takakam hushaligen maruwa marunta vima me forensic kiyawafati bimiuna ngabenge konkala mareggato autopsy ingeto me hadadi me then ahar men balala mahiga me autopsy ki kochitto ingeto autopsy ki guri ko bahe ingeto giri kong asluga bas as binani autopsia ingeto autopsia ega mane ki amilya balare amilya see for oneself amilya balare then by fahar hama miyange bakiya ingeto mi postmortem me post ki ingeto mi after first
then mortem mean Latin bahung as mortem get Latin bahung egmaniki death get after death postmortem investigation ki after death investigation get then postmortem kama ganuni hamataken obawe conduct kuranje gottaken obawe postmortem investigation maruma gaburu balun gaburuge eteriya beru balani ingato gaburuge eteriya beru mi balani balafa me hashigaluge eterege hunna gunawanta ege gross anatomy adi ege histopathology lolal nufenna microscope eke daruga alage balage nuni nenge kantattake mi dirasa kurani ingato marka guligen e baade ingato me hashigaluge gunawantakan me badawtake e badawtan aharmen derekatu mattaka hashigaluge berun adi hashigaluge eteren aharmen e hoda hodun take e hodani then postmortem hadairuga fotama aharmen mihadani external postmortem ki enaga hashigaluge hunna ingato me injury ta me zaham taka f safad observation ta e note kon ege sketch kuraha ege photography hada ingato adi list kurevi huriya injury take e batama ke vies ingato me lakune vies e huriya che photo negevi defaratun oddum bandum arimatin tantanu photo negevi pictogram e tayyar kurevi e photo taken e bahore evidence ge gotuga rakka kura adi etaluga eruga hunnen je postmortem hada eruga forensic pathologist postmortem hadani etaluga police inspector enwada folihunga officer aida faratun council kura aida ge ga enage marwi miha ge ga member ke bahunnen je enaga haziruga ingeto postmortem hadani me divehi rajyaga postmortem hadahenu marwima gabaru bengosa hospital la fadenge wadda tanaka wadda femihun liyachitake pathologist ka dekkiwe bunane fulhum bunane pathologist ka dekkime rajyaga wara funna bus doctor nurse dekkime me ehen ada chenunge tenuwe ganuni icheka postmortem hada usul teken oy kandelifa bangladesh ka horen ingeto me darifuge postmortem heduru huri hame gottan India ga horen kebi medical college ga postmortem hedin ingeto eta autopsy department ga internship ge obe posting adi kiya forensic ga kiya divas warga setanu ga maseke konje postmortem hada usul take gottake gaanu hamatake ngabove postmortem report ki ingeto AIT ga postmortem hada doctor ko ekkora medical evidence ta himeni ingeto tayyar ko adiume AIT ga me postmortem report submit korente ni follow nuwata court ka nuwata magistrate ka nuwata maruge ingeto maru tahugi kora medical legal me expert ka medical examiner nuwata corona divehi rajya ka mar tahugi kone fuduhun ingeto emme corrupt idara divehi rajya guri namas america ro tahzib gawtaga me hunnani amukon me medical examiner ki forensic pathology ke daran ashekka training hada fa tajriba alifa post graduate degree ngoe ena ada kura wazifa nge evim ena nge benge ena kura kantatta e postmortem hada aruga ehme wife are nge news very nervous rayitu nervous nge hmi postmortem ki ko bato postmortem ki maru umafahuga nge to hada tesutan hashigalu ge tere beru den adi hame kan hashigalu falakin e kura kurunta kenno nge to postmortem no autopsy ke bay me ngitan ar autopsy ki hame kan hashigalu felume no hashigalu ge beru eteren adi ege iturun nge to crime scene mi waram muhimmeche crime scene ga hori evidence tan ek korevi crime scene ga photography ta nege nge to crime scene investigation hada officer ge report tayyar korf onnje postmortem hadan doctor farha iruga sorry eme postmortem hadan doctor farha iruga ena gata elebenje dechen onnade ekacheki injury report ingeto injury report tayyar kone marwe hashigalu gengos bala doctor ko death certificate kora doctor ko
tayyar ko fonnane injury report tayyar ko ega witness mi ms ko hunnane tayyar ko official document adi ege iturun den fulunga kametta crime scene investigate kurmaki ehma crime scene investigate kuran fulunga se report was onnamane tayyar wefa ehennoniyamu forensic pathologist ngamu ko postmortem hada kanwes fattane vema postmortem ge baymi crime scene investigation na me injury report den yafahuga hashiganduge berunna eterenna fenna fenuntaka ingeto me kadatta vima aharmen me etere falage mi balani konkan tarteketto ingeto me etere falage aharmen abba balan toxicology ega hashigada mi ko vihedi furito ena vihe kandi fa marada fetto nuwata ena me amuragan habaru huswe nidezatege bestake ka fetto kandinto ekan jagin kurumattaka aharmen hashigadu falafa iteren kidney liver fada tantaluge gunawantoge sample tissue sample nagane ege pathological adi me toxicological investigations tan heduma ingeto me den ege iturun adi aharmen aba me bana ancillary tesuta ege terega me ekeke serious fluiduge toxicological investigations aharmen hadane vitreous chemistry histopathology microbiology mi kantatang aharmen hama postmortem terega balana ingeto den balana hinga postmortem kun aharmen na kon kantatake to mi denegane veni aharmen na me maruma faw me postmortem hada me mohimma dekantang ei ekkamaki aharmen enage cause of death hodu ingeto manner of death hodu cause of death aharmen me cause of death hodum manner of death hodum WHO ke sonnane cause of death ke definition ingeto cause of death ke definition marwi sababu ingeto cause of death marwi sababek kama me balani yamukon e maruwa mediwari ena hashikana libune injury nuwata underlying disease ingeto e bayye maruwan dimari bayye nuwata ena hashikana libune injury misale kuda misale bona mahinga me mehege ga wazanen eri me unda aragan tena maruwani wazane badiyakon ehme ma gunshot wound me walitewe ma cut injury ingeto ege sababun ena maru e cause of death kama me balani then me hama eage diken cause of death ingeto itoro mode of death me maruwa tingote me onnani ei coma ingeto then me asphyxia inga ei neba haseke e neba nizam madanga masekon hottunima syncope hin hottunima not hituga masekkataka e hottuma nyawmu ingato maruwani ehema komme gotevies me mashhur France ge physician Bichet bonefani maruwani ama tingota kare ingato ei sikudi ga masekkatan hottige koma me fuppame ge nevala nizam ge masekkatan hottige ingato me hypoxic death nuwata me hituga masekkatan hottige syncope me tingo me onnani then me marwi sababu mi sababu ingato meduveri vi kon gotakatto mi manner of death aki ingato mi sababu meduveri vi kon gotakatto misalaka me zakiya ge kehuga enaga karuga hori wali alafa defaratu ingato me kanafaliga bodu dezaham adi me kanafaliga warugada me dezaham adi wifaliga tinzaham me bohurikama wani fulhom bonefani adi ege ituru neva holiyadima evas ingni me zahamen horikama wani karuga medun evima me zahamtan libunik hinetto ingeto mi balani manner of death ege gotuga manner of death ingeto meduveri vigoy zahamtan meduveri vigoy ege terege accident etto natural cause etto homicide etto suicide etto
e amilla marvito then oti undetermined ki e marvi igato e many of the no hode barang evidence netima e harmen igato mi e case fakiwata nunimma cases ta e amilla marvi ekame e homicide ekame ema me keuga determined mi kuranjeni e suicide etto no homicide etto zakiya amilla marvito nuwata bayko ena maralito ema mi cause of death manner of death mi hodagi aharmanna mi kandatang aharmanna confirm bi kureveni then manner of death aharmen mi balani igato mi balaruga aharmen visna wargina kandatake bohure manner of death aharmen hoduman aharmen emme muhim ekkamaki crimes in investigation then enage marve mihage gat timaga mihunge adi ekweninge interview ta emihunge report ta adi medical history ingata medical history records review kurun misalaka buna me zakiya keuga zakiya ge nafsani masataken hutteves fulhun ebabune emihunge ta me media bayanuga emihun buni evahagata demmyonnani me medical records geturun emme muhim ekati autopsy ingato autopsy ges internal adi external investigation hashiganuge then ancillary studies ki toxicology e vihe kafurito nota vihe difurito adi cells ta kudi cells ta aharme mi denegane e microscope ke daruga balagen e misaka liver ge cells ta tissue hadagen samples nagage kura testuta vitreous chemistry misaka me loluge ingato loluge lens ge fahatu ko hunna liquid gelling hunna liquid ege ebore by faringa to hama wara rangala hashiganda mi evs kahala poison di futo ege goittaken ebori adi ege turun ege to maruge wagutu nuata marvi wagutu estimation of death evs wara muhim chenga to mi aharmen loluge lens ge fahatu ga mi hunna vitreous humor ege potassium ege to mi level balagen aharmen warang accurate ko marvi time period en hodene then me on microbiology ingato microbiology ki ena maruma fa me hashigandu kuniwane fulala tafat insect angannane namas mi case ga ingato me zakiya case ga ekama med visna kannu je me aharmen mi keuga time of death hoden aharmen hodene oti hama degote tingote e rigam of this maruma fa miya hashi ameya harudandimu ingato then me algamotis a coldness of death maruma for hashigano finivamunda a finivum ingato then anekudaki postmortem lividity maruma for hashiganan yadna kulla badalvu ingato emiha maruvima hinghutnima gravity aguta ena even dimalakan hashigano terega lete jamawan farhane ingato ehme le jamawa gotaka aharmen me balagen janaka degadire vairu me fattani kulabadalwa ingato degadire vairu me fattani kulabadalwa degadira hataru gadira debeduga rakkulen hangadan arafa namares blanching rakkuleres ingili jassa fittalima ingato ehem blanching huriyamu positive anyamu degadira hataru gadira debeduga oti maruefa then enage me mibuna rakkula fixed to efa ingato blanch negative fittalema rakkula adiya nudakama wanyam eri fixed to efa blanch negative ingato blanch nei ehkama wanyam aggadira balagadira demedu ena marvi tawadi then mehar me folunge media bayange media dim bayanu guys waragina news wearing kuri suwaden ei enaga maruge baguta behegotu ingato hame gotan me rasuge balagina raitum ves kamboduge ena maruge baguta behegotu fuluhun buna bagutu ena maruge over fenuta degadir kurige baguteggena maruvi ingato degadira voren gineiru nuwa
time period එක මෙහෙම මෙතනි එහෙම මහර බොලලා මෙොති මේ time of death ඒ කියේ ඉංගත මේ accurate කොම්බොට වෙච්චනු estimation of time of death මේ බලන්නේ ගාග්ගඩක ඉංගත ගාග්ගඩක එහෙම මේ මේක මරුවගෙන් ආම්බක බාර ගඩිය උතරේක හසිකන මියන්න බදල්තක මේ time limit එක උතරේක මියන්න බදල්තක මේ බලන්නේ ඒ බදල්තක බලාගෙන ආහාරෙන් time of death මෙතනි ඉංගත time of death මෙතනි වීම මේ කේහුගා කිහිනෙත්තෝ time of death fulon hodi fulo me news wearing ka ko kuri suwale me ingato ahornes waraboda e alage suwale hama eka jawabe nude time of death hodi gote e hodi mi he question bune maaden hashikalu genevigen forensic expert ka asking adi babar forensic pathologist ves balage time of death egoni hashikalu ferunuta ingato me ನುವಕಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ತಿನ ಕಮನೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಫೆನುನಿ ಹೇಗೆ ದೆಗಡೀರು ಕುರಿಗ ವಗುತೆಕ್ಕೆ ಮಾರುವಿ ಕೀವಗೆಂತೋ ಏನಕ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಫೆನುನು ವಗುತ ಎಮೀಹುಂಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತುಗೆ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕನಿ ಏನಕ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಎತನು ಗೌವ ಫೆನುನು ವಗುತುಗೆ ಏನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಡೊಕ್ಟೋ ಕೆತನ ದಿಯತೋಯೆ ಮೀ ಎಮೀಹುಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡನ್ ಹದ ಎದ್ದೊಗು ಫಲಾರಾತ ಇಂಗೆತೋ ಫುಲುಂಗ್ ಹದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎದ್ದೊಗು ಏಕ ಜವಾಬೆನ್ನು ದೇವೆ ಫುಲುಂಗೆ ಮೀ crime department death and homicide investigation department uge head meena ekan e jawabennu debe ingat eggote jawabennu debe me kihinettoy time of death hodi ebuna em wara muhimu kame e postmortem lividity to nuwata algo modis hodagento nuwata me rigor modis unto me ರೇಟುಗ ಮಚ್ಚ ಬಿರಾಯ್ ಫೋನ್ನ ಹೋದುಂತಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮರುಮಫೌ ಹಸಿಗಂಡು ಫಿನಿವಮುಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಇಂಗೆತೋ ಹಸಿಗಂಡು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದವ್ವಮುಂಗೊಸ್ ಬೇರುಗ ಹುನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವ್ವರ್ವಡಿ ಆಮುಕೊ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಹುನ್ನನಿ ಇಂಗೆತೋ ಮಿ 30 ಡೆ ಹಿಸಾಬುಗ එහෙම ඉන්සානික normal temperature ඒ හිසාබන් අන්නනි ඉංගත මේ බදල්වම මෙන්නනි දව්වම මෙන්නනි ආමක මරුමක හසිකරු දව්වම බොඩි ටෙම්පරේචර් දව්වම මෙන්න 1.5 ඩිග්‍රී ෆරගෙක් ගඩියක 1.5 ඩිග්‍රී දව්වමක මෙන්නනි එහෙම මේ මරුවකෙන් එන හොස්පිටල් එක ගෙන්දියාම නුවත රාහුක සික්කි මර්කස් එක ගෙන්දියාම එතා උන්නනේ හැමගම ජනරල් ડોක්ටර් මෙඩිකල් ඔෆිසර් MBBS එතා ෆුන්න ඉංගත ડોක්ටර් උන්නනි එනයිබස් එනගේ इंगतो मारुगे वाहके की में टाइम ऑफ डेथ अंदाजा कोरा पीरियड हो देने एनके बॉडी टेंपरेचर नकाके देम बलंजेनी ए मारुविता एमी होगे बोलनी इंगतो मी देगाडी रेके फहुन्ने देगाडी रेके कुरी के मारुवी एहम बेजामु नुवगडी फंसास्तिने का मी हाशिकंडु इंगतो मी hospital mi gendoni poduhon asa dihakadi fahinge hisabuga එහෙම වෙජ්ජාමු ඒ දෙමෙදුග හසිගණ්ඩකන් අදි මාබොඩු බදල්තක්ක බෙස් නාන්නානේ රිගා මොටිස් බෙස් නාන්නානේ ඉංගතෝ zakiya marwe fowwa e ferunu wagutab balagen emihun epot erre fa koffa bala මාදයා හදිකණු මාදෙන්නේ ගනේ හවි මේ රේකණුක වගුතෙක්ග එහෙම මෙම ડોක්ටරුන් එටෙන්ඩුවා ඉරුගේ බොඩියෙන් ඇසොන් එච්චිගමච්ච බිනාකුත්තා එනගේ ටයිම් ඔෆ් ඩෙත් හොදන් ජේනි හසිකණු බෙනි ડોක්ටරක බෙල්ලෙවි වගුතකු ඉගතෝ හසිකඩ ආස හුන්න බදත මිසාලක ගාගඩක මේ නුවගඩ මේ ෆන්සාස් තිනග්ග එන මරුවෆෝ ෆෙනුකම බඤ්ඤාම ෆුලුංගේ බොයි දෙගඩි කුරින්න මරාලේ උනි එහෙම කාඩක මේ හැග්ගඩ ෆන්සාස් තිනග්ගේ කුරීගේ වගුතෙක්ගඩ මරාලේ උනි එහෙම ජ ඒකෆ ඉරොස්ති රේකඩ හැම ගඩක බාරගඩිරු මේ ඔන්නානි වෙෆා මාලේ ගෙන්නේරුගා ආහරෙන් නැකන් එක්සැක්ට්ලි නේග මාලේ එරේ ගෙනය ගඩිය මේ zakiya කාශිකඩ පෝස්ට්මෝර්ටම් හෙදුම වියස් අදි forensic pathologist එකගේ observation වියස් forensic pathologist observation no enagene
CT scanning hadi mara forensic pathologist ek observation na ei mi fuluhum buna gote kide me ma egenner gaita ka bara ka dirwade me ma body ka full rigor sonna ne ema kongote ka bina kotto enage maru ek jawab ennude maruvi miha maruvita dekadiru fahun me demas pam bayan deru gadi e maruvi gotu gaira ka time of gotu hodi gotu ves fuluhum ka bunenu devu enage me crime scene bayaku vanto nuwate eduwa marali duwa nuwate re egya bayaku vanto e belis me CCTV camera takuke ingato footage ta hodan kama bani e footage takke visu dekke e footage takke visu dekke hame kari fuluhum buna bunu me mi kame onnadi hame gotta doctor ko ingato me postmortem reporting hada ki yamu me crime scene report adi injury report adi eterege pathological external me body ga uri injuries ta adi enage hashiganu matin tiden action ekin abeche nege meka fikante ke ja bindala funu kaba sine kiye ehbima nuwata me fracture enage koppala vetti hashiganu ke kashigante ke fracture uri kames nege ehbima amko ngonna nege to me hama x-ray neku hashiganu ke x-ray neku x-ray ves ne nege to de konkametto kuri fulu sorry me enage CT sorry me scan hadama kama bani nege to me gene ehbe ja full body CT scan tak to hedi konkametto me kuri kame ves bunenu deve then me bunani forensic pathologist taku ahoren mitangare konhine license naga fi doctor baave ei MBBS doctor ke singane me ke haki forensic postmortem indication nge to me autopsy indication ge huriya hamek ves fete me maremi me unobserved maremi e marwi kote dekonu mi heko nudeki marwi maremi suicide comments ne nge to homicide comments ne amille kamme marwi kiye marali ek kamme ves ne nge adi maradum kurin ena dirihuri kamme ves nenge ehmi mami maraki antemortem maretto postmortem maretto sabje me tahoge gutakon kahrawaruwa koba to me postmortem maraki ena marala kar katilito nuwata diri hure ena amilla nuwata diri hure ena amilla nuwata ena katili miyaku katilito and maruga boy degote bala whether the death is antemortem or postmortem ingeto miyeves miyakun negene hama hashiganu ke ingeto autopsy nahade then follow nge ingeto me death investigation department ke head me punani me following get me crime investigation me death and homicide investigation department ke head chief inspector of police Muhammad Samiu ena bune for me bani get me timanna me forensic pathologist ka dekki me na postmortem hediye then esera adi autopsy ni hediyes then koba to autopsy ek nimiyona ka niye autopsy negedi kamen nuwata me emihun me makaru hadam vegen olwalan vegen geto me mulun me wahaka gadubatu kolla ni kamen ahorana kanna ekama ahorana gabul korave ekamaki
මේද ෆුලුන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක නොතිබේනේ මේ ක්‍රයිම් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් හදා කරේ පෝස්ට්මෝර්ටම් කි කෝෂිකම නේගේ බයකු නුවත ඔටොප්සි කි කෝෂිකම නේගේ බයකු නොතිබේනේ එහෙම ආහලෙන් හැම ගබුල් කුරෙබෙනේ මිමිහුන් මේ මරුද එගතෝ ඔලවාලාෆා බහනා දක්කා ವಾಹಕ ಮೀಡಿಯಾ ರೈತುನ್ ಗೊಬೋಹದ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕ ಇಂಗೆತೋ ಮಿಮಿಹು ಲದುಗ ಹಯಾತುಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಸ್ನೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಲಾಫ ತಿಬಿ ಇಂಗೆತೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜಹಾಫು ಮೇಮತಿಗೆ ಜಹಾಫು ಮೆಡಲ್ ತಕ್ಕರೆ ಹುತುರೆ ಇಂಗೆತೋ ಹುತುರು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟಕು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿನಿಯೆ ಏಕಿಯೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ನೋಂಗ್ ಏಕಿಯೆ ಏನ ದೆ ಬಲ ಎತನುಗ ಏನ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಿಹಮ ಮಗ್ಮತಿಗೆ ದಮಿಯಕು ತಲಾಫೊಳಿಮ ಐಜಿಎಂಎಸ್ಗೆ ಇಂಗೆತೋ ಮಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗೆಂದಿಯ ಮೆತಾಹುನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆ ಇಂಗೆತೋ ಏಕ ನುಕ್ಕಿಯಾಡೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇವೆಸ್ ಏಕ ನುಕ್ಕಿಯಾಡೆ ಆಟೋಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇವೆಸ್ ಇಂಗೆತೋ එහෙම මේ ප්‍රථම ඔටොප්සිය මේ හදන්ජලි ෆුල් ඔටොප්සිය මේ හදන්ජලි මේ මේ ෆෙන්නදී හැම එකයි තිනච්චේ කාරක මේ දෙෆරාත ගෝරි ඉන්ජරිස් वाली අලාෆෝරි then yana cause of death kan nigeto me sanguination nuata me bleed to death nuata e karogo zahamta AHL uni ma enwane adingeto me ena cause of death hodun kamaves eje eba confirm purak eito aslu maru sababaki nuate me vihe kandi venaga karogo ifafa maradafa nuate henattala vetanages katilito me huri hacche ingeto මේ කාරවර් කුරවැනි ඒනාගේ හාශිකනුගේ බේරා එතර හාශිගේ ගුණවන්තකින් ගතෝ මේ ආහාරමන්න බැලි ඒගේ මයික්‍රෝ අදී ග්‍රොස් පැથොලොජි ආහාරම දෙනකන පිකෙන් ටොක්සිකොලොජි හෙදිකෙන් බල කිහිනතෝ හරික නොෆලා ඒනාගේ ලිවර් කිඩ්නි මේ ටොක්සිකොලොජි බේනුවා ස්පෙසිමන් සන්නේකි කිහිනතෝ ෆුලුන්ගේ හොදි එහෙම කිහිනතෝ forensic pathologist එබෙමුඹේ forensic pathologist के अधिवेश में forensic pathologist दक्का time of death सोदी में बुने time of death होदी गोते वे सारा नुपुने देवे इंगे तो हारा नुपुने दे फुलुन्नन नेते इंगे तो में देमस पाहु मीडिया ngaruge maruge jaham togge photo ta pictograms dekki fakai ehuri jaham takabe gote mawjama kasene नेग देखा कितना जहम कमे एफरातु का फुल 3 जहम अनेफरातु का फुल 2 जहम कारुगा मेदुगा जहम हाई इंच फट्टांगो 10 इंच दे मेदुगे 4 इंच फट्टा 10 इंच दे मेदुगे जहम तक में हुई मिवरुगे जहम तक फुल जहम में मिबुननी देन अनेक का खांडेडिकन एना दोबोदिकन अबेंगा इंगे तो खांडेडिकन चीफ इंस्पेक्टर पुलिस मोहम्मद सामी दोबुदिकन अबेंगे මේ කාරකුර ඉන්ජරි තකුගේ වාහ දක්කාෆා ෆහම් විප්‍රණි අනෙක්ක හෙසිටේෂන් මාර්කස් එක හුට්ටෝ කාරුගා හුට්ටෝ හෙසිටේෂන් මාර්කස් කාරුකි ආමක ඔංගෙතෝ මේ සුයිසයිඩ් කමිට් කුරා මෙහුන් කඩා ගත්තනේ වෙස්නෝ අදි ඒ කියෙන් අංගනු ආමක ඔංගෙතෝ හෙසිටේෂන් මාර්කු අලුවා තනේ වෙස්නෝ ඒ කියේ then hesitation marking huriya e puruko denche ba kotekka nuwata news media aya kihine kunto hesitation marker kan forensic pathologist nimmi hesitation marker karuga horefa adi wara full dezama faradu kanefra tinsa huriyam e hesitation marker ka wagon eba engenje dengane kanekka me karuga medugo hori ingato me injury abe kotun suwalu kure kurim kone penetration injury nite ekama konus ver geddak bone मारवी में मारो एना हाशिको हिने बाय में गपुने नेवा होली हमें करी वाकिनुवा मिंबरे बुनेमा सामे मिबन ehenne dennune igeto ehenne dennune injury बहुत फुंको एकम मिबुनी पेनिट्रेटिव इंजरी निते इंजरी बहुत फुंको बल कारोगे स्ट्रक्चर तक बदारुगा फेकिया इgeto नेवा होली में तंको इंगते रहेगा देख एकम को हिसाब दिया मैं क्या है बस अदी नुवे इगतो में पेनिट्रेटिव इंजरी कवस प्रैक्टिस में फुअरवारी में केनी आमको पेनिट्रेटिव इंजरी के नेक इंजरीज तकुगा शार्प वेपन इंजरी तक एगोत्तम में उन्ननी
ingeto dem balama hinga injury amukon ekar injury milibeni ingeto karuge middle zone na karuge injury taka balaruge karu bahada minnani thin sarahaddaka thin zone ka baladaruga me lagondige matin ingeto me jolenna demeduga minnani amukon emme nuakka wa zone ingeto esara zone tere gabo baragina structure misaka trachea esophagus larynx adi me major vessels ta ega subclavian vessels me carotid arteries adi me jugular veins ingato defaratu ko honna body theory major vessels take me gurumanu ge be inde ingato me allah bodigam uwa behegotum bas inna ayate insana allah demedu gaakkan misaje seva gurwanu ge bayan ko fawane tibage kanduraga manala hakaatuke aharmananga benge refa kurani jagla extra jagla venekkan 1.5 centimeter hamngaduge 1.5 centimeter daruga minani jagla be warafun zahammen alafa ifratuga warafun kon tin zaham alafa den adi enayan hunnane to hivvaru adefratuga fun de zaham ala nuhunnane egeto aharmenge hashiganduge bohore me knife points ake egeterega karwai emme naasi ko etta den anittara ki aharmege kudahulu ge etere egeto midima den aharmenge me atuge koduhula ulamari hula demedun etere mikave mi tantane ge bohore egeto me knife points ki atantane min tanaka aharmenge etake difiyamu me tinsikunta nuwasikunta demeduga kuda bagutu kolege terege miha henetike vette ingeto den wara bodu me full zaham take defaratu horimak me deep injuries emuni funkon hori injuries huriyam funkon hori injuries ta confirm kurani kihinetto rangala confirm kurebeto postmortem me pathologist ko atun liya report observation kon ena liya report kon confirm veto ehem bima mideni ingeto hasugaluge internal autopsy en hada karu me kandalafa mi hisabun kandalafa fula hame me falalafa hasugaluge gunamatan naga bala photo negi gunamantaka ngasuri me asphyxial changes nuwata adi enuves bleeding changes ta bala document kurevege me prove kurani ena ingeto marvi karugeri zaham takunto nuwat ena suffocate kokga nuwat enumves ingeto me asphyxial injuries eki tabamunto neva huttunima hashigada eterege gunawantaka ganna gelluntakema bahure firmiha ena kotriterege ena neva haskolla mara lafa gengos etenuga katilito me kihinetto confirm kurani fulunga ofisana konote doctor alganda debate open debate kan ganna bi kihinetto pathologist ingato pathologist confirm kuri confirm kurun to mi postmortem autopsy mi hadani egeterega toxicology eterege micro adi gross anatomy asuri pathologic changes ta ingato mi marale unima eba hing hutte note neva haskolli lima ingato mi ame le higoba badalta kenga baade hashigaduge veins taka adi arteries taka capillaries taka venues taka baade badale capilovenous ingato junction ga status ama me hisabuga congestion ufedene ingato congestion ufedene congestion ufedima gunawantakangal abade badale me neva hasage marade unima hasigaru eterega guppa me sikudi santaruga ebor edema changes tangasa congestion
changes and about bleeding spots talking about develop hituka develop fuppa mega develop nuwata ena ingato mi fotama maradoni karan neva holi agigato neva holi wali jahapato nuwata ena fotama enage kaduraga waliyala kandalito eves ingato mi yagin korevani body ge terege postmortem body falage balage falagan beliya meveri sababaka hadi bisaka ena fotama karuga me neva holi kandala fa ever kanda kine to aneka kanduraga mi waliyala de fursat libeni etanun ena amille kurikame benya suicide vejjanu lipene me forensic ingato me etaka records taka survey taka dirasa taka literature kuri kantata era neva holi amille kandada fadiena karuga waliyala chance ngetar kunuli bene ehemya neva holi kandali yamun hasuk fuppa mege terege buhure ingato ege alamat take ehemma eves abije deneganna denegane vene to hashukal nufala ehemvi amun postmortem hadan nuje foluhum mibuna bonumaki khande eligen oruwa mega hadafai me maruge hagigen oruwa lege postmortem nahada ingato postmortem hadaje case ge nahada midakka furi dogo bahana ingato ahalen menna kiyawadin ingato professorun forensic professor bunane nikahale minna bochali me following bochali take me ingato make following investigator these are bloody criminals in uniform emihun uniform balu emi tahugi gan hajir ko emihun magam to ko baki ko suspend ko emihun mecha dawba fule inga bajhe miadu parliament inquiry no judicial inquiry emihun mecha conduct ko nga bajhe kobato mikom judiciary mikom ingato judiciary tamsil kura insaf ko tilefen insan innabi mahan fandiyara ko kurire ko me erre ko regan nunidi dambaru dejjaharu ekokan ebori mikokan ebori ena hukumelliye hukumana de visnonge wahaka video muli social media ke dawruvi aheren hitangarim bala judiciary ke tibe fandiyarun nan hamekani hukumamet to visneveni bala ilmi muslim sattesata muslim mujtamega angana ko gatul korevi karukondalu levi e zaham tak ki sida hama bayko maran ena difur zaham tak kan hinevi mi huna esanta lodun dekun mi bunaeruga di forensic hamatak gamatin ei khande igato hama gatulekkan aharmana sahabit kureven ovwa ekan nuko mihingi jarima hingagen enen insafu digen muli rasuga mihun adu fula aruka kobato mibuna supreme court kobato mibuna high court kobato ragiton tamsil kura migomati bi wedding kobato migomuge rais dr muizu bale ebefula benum vimam kulyakan huriya kame kolla radashan arafa bagmati agama wala dokumenti be kudin rais alugalume mitanga benume ingato benume mitanuga mi futsal danenga wagutum futsal dalu citiyan mi fairness kuda kuja bappa matin hadam wative wagutum bappa genesde bala muli gawmuga ingato etaken has rajitun mi intizar kura ingato mi maruge hagigan hodum mi masala nuwata nunu holduge rajitun emehun adufula insafat kaka egua govon mi gawmuga hori biru mammane summum bukumon umyum ve fori miyege kamfada toy mi wadi nuwata adul insahu gaib ko matta Allah kandi huwa ko gen hori veriyakat toy mi aduta mi wadi kobato mi insaf nodibi ahar menge gawmuga mote muli gawmu society maruwe fatoy mune marakan no legal definition ne names by kam tak maruga hoye legal definition in Australia for the kam tak दिवे राज्य का नो लीगल डेफिनेशन इंगतो सोसाइटी डेथ का गोसे तो मुवत मुज्तमा में थी मारूफ तो आहार में इंसाफा इंसानियत के विष्णुमा हम तंग आहार में सिकुनी अरुवा गति तो है एहंका मवानी सोसाइटी डेथ का आहार में मुज्तमा मारका गोसो मारूफ जाम आहार में गांव में राइस में मारूफ तो है एना दिरुक्ता से ना मारूफ में था ena ngihusas nuani kiacha ngaduni beni ehemima eides hama maru ingeto societal death mujtama maru political death siyasi maru then ehemima mega ingeto me postmortem
hadan jehe kehe postmortem nehedun ei fuluhunnan hochada to riswatu sababun emihun olwal take kaman edi justify kurambegen hada buhutan dogutake emihunge soduge edi barahana wa hisabad etibi gossa laduge hayatuge comfortable sen emihun kibaga insanu besun ekiye insanu ge sifaga tibbas ingeto gaarun kochito goti fulunge idalan divehi rajyege raitunge tax pass emihunge uniform de emihunge training de emihunge etake inayatake de kopato etanu mikura kameki gaarun nagahatta insani karamen nagahatta insani furanaga nagahatta ingeto kopato kura kameki etanu dogu buhutan dogu edununi bunana mi siyasi wahakanu mi siyasi wahake bunanyamu siyasi wahake rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefanuge sunnatu beterege himene siyasi maseteke insafa hagga maseke koru haggan adufunu aniya nunake bunu ingeto wima dengadi fulong hedi anet dogu fulong hedi anet dogaki ingeto etanu koi waliga fultama crime scene dia kuninagam van mihna babune timanna me van iru bodu waliya mote namas waliya kete leunguli fakai ne namas paham fulong dakka waliya gawe bodu barabbar leunguli fa namas fulo waliga ingeto handle ganenge musle ekmo karuga timfaratuga wali ala eruga ingeto fun zaham taken ala eruga waliga mukkaluga snelle ahorem umuruge bodu bank hede koin india ga adi bangladesh ge bodu bank hede kofin komme allah ide gahorem bakari nuwate geri katila bakari katila bes bakari katila miha nuwat ahorem katilias girafara muna hame le ala karu katila ala eruga ahorem ge nukatila katilangen buchalava katila kamja kollang uttes karu katila ala eruga ingeto blood spill pressure ki muna hamen ade by faru ehme tankol duruga honnam vesje wima crime scene ga blood spill abe gotun evs bayarenne difakai ingeto blood spill ke wahaka nus dakka wima blood spill wade na dirihutta marada fiyamu namesena marada fa kotreges katila fiyamu ene blood spill nuhunnane ingeto aharumen india ga kiyeviruga me duwaswaruga ingeto me training duwaswaruga ule geya hospital adi me forensic department awara gavima bodeti cases ta rarterege hingima observation gende team terega har members by far wakkam koffa gegge wade mihu maradafa nidaf tebe miunga banda walijehima le hure ceilinga ngarafa ingeto nuwa futu nuwata half foot machak eduga hunnani de futa ngamukon usminuga ceilinga telungada demeduga nuwa futu hunne half foot machange le arangos muri ceiling funka sunani ingeto len tattelifa namavas mina blood spill neng ekam karu kat dali amilla fun tin zahame fas zahame mi arate ingeto den anek kamaki news variyak mi folohonge me death investigation department ge chief inspector of police Muhammad Sami ho mi suwal kurani enage mi amilla maruam benu kuri wali ko kobato fingerprint ekavas jawab enude fingerprint e bunara ngeda gamunu waccha kulatek ei ehem fasi hakun hoden echinune ei aharamen me deke gota visna gota kantata kureben echinune den ahore mi dakkalani ingato ek fuluhun dekki wali ei media baddalum ga fuluhun dekki wali ahare dakkalam benu mi faharu ei dekki fuluhun dekki wali ehri waliga tilaga leungulifa ingato waliga tilaga leungulifa namas ege handle plastic handle lengai handle yati wara saaf ko hamagamus egen kommes fingerprint en hoden manita namas sida crime scene fuluhun ai mendru haviru hatarjani konkama bani ingato ege kurin fuluhunge me major crime investigation command tan me crime scene secure ko ekantata kurambi gotta bani angafa
එහෙම මේ ෆුලුහුන් එවරු මරෙක් ඉගෙතෝ මේ ගොන්නේගේ මර තහුගික් කුරන් ආරුගා අදි වලියෙන් හරාගෙන් අඹිල්ල මීහකු මරුවෙකම රිපෝට් ක ගන්නේරුගා කොබාතෝ ෆුලුහුන්ගේ මේ ෆොරෙන්සික් එක්ස්පර්ටුන්ගේ ටීමු එතනක ගොස් ක්‍රයිම් සීනුග හැම වලින් ඒ සීනුග එතනක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් නෙගේනුන්තෝ මේ හමගාමස් ඉගෙතෝ මේ වලිගේ මුග්ගඩකි ආම්බකොන් එකහල වලිගේ මුග්ගඩකි ඔමාන්කෝ නන්පෝරස් ඉගෙතෝ මේ මුග්ගඩෙන් ආම්බකොන් එයි ඒවුරම රාළුකොන් හුන්නේ චිම්වෙස බඩගේ ඉගෙතෝ ලේටන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් බඩගේ වලියේ ඉගෙතෝ මේ ෆෙනුග අඩී කවුන්නත දිහදුවස් පහම වෙසේගෙන් අප ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක බයිෆාරු ඉගෙතෝ මේ හතියාරු ෆෙනුග අඩී කොන්නත මේ දෙහෆ්තා පහම වෙස් අදී ඒ හතියාරු ඔන්නත සාලි සහරු පහම වෙසේගෙන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක කමගේ බොහොර සයින්ටිෆික් දිරාසතකුන් දක්කාෆා නමවස් ක්‍රයිම් සීනුග සාෆකොන් වෙයි වලියේ නුවත එකොටරිය වෙන් ඉගෙරු එකොටරියක හෙඩල් දෙකුන් නුවත ගුදනු ගොහරි එහෙන් එච්චකුන් වෙස් සක්කු කරේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් හොදිව ඔක්කමක මිමුහුනක නුවේ ඉගතෝ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක මිහුනි කොචිතෝ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක 95 to 95% කි වෝටා දැන් මිහුනනි ඒක තෙරේග මේ සෙබම් මයිච්චේ සෙබම් මේ හෂිකඩුගේ ඔයිල්ස් මේ ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් by minerals එක තෙරේග සෝඩියම් පොටෑසියම් ආදි අයන් ෆද මිනරල්ස් එකුලෙගෙන් ඉගතෝ මේ composition of මේ fingerprint මේ එකුලෙබි එහෙම මේ fingerprint නොහොදුණු කම කීවසිගත වර ශක්කු කරවේ කමේ fingerprint වල සමගවා කඩේලිගෙන් fingerprint latent fingerprint ඒ ලොලන් අහරම නුෆෙන්න fingerprint ඉගතෝ crime scene උග ඉගතෝ carbon powder ආලාෆ සෙලෝටේප් රෝලෙන් ඉෆාන් ගොස්සා ඉගතෝ මේ plastic sheet එක මතීග fingerprint නගා preserve කොගේ මාලෙගේ නෙවෙන evidence එකම කොහම එක්ගොතක වෙස් එක fingerprint එක හොදනු කමක වෙස් නොබුනේ ඉගතෝ fingerprint වෙස් නේ හුරියා evidence මිහිරි ඉගතෝ මුල්ලේ zakiya හිලාෆගෙන අමිල්ල මරුයි කොත ඉගතෝ autopsy වෙ සදා කරනු ජෙ ෆුලුම් බඩා ගොතුන්නේ ෆුලුම් බඩා තෝ එහෙම මිහිරි ඉගතෝ මිමරුගා හගීගෙන් වල බට්ටකා මිනියුන් හිංගා ෆුරියා බොඩ ජරීමා හගීගතු වෙන්ගතෝ මේ ෆුලුම්ගේ මීඩියා බද්දලුමුගා ඉගතෝ න්ಯೂಸ್ වෙනිගේ කුරිමතිග බරහනාවි එතනුක කුස්ස න්ಯೂಸ್ තකුන් කොස්ස තිබි කුදින්ගස් ඉගතෝ වරදංගල් සුවාතක ෆුලුම් නා කුරිමති කුරි আদি කොම්මස් එන්නුවගේ කුජ්ජක බුනි ඉගතෝ රහුගේ රයිජිතුන් আদি ඒලගේ බයි තිමාගමස් zakiya maruikota me tingotaka visne egotaki zakiya maralan egege ehem miheko maralan miheko oligan zakiya marale uniye anegotaki ingato zakiya amille maruwiye nuwata ruhani gotaka maruwiye tede me sihuru ingato kala jadu mantariko ingato me siyasi verina ministron himene sarukar den ehem we meka kandatake vedalakama rayitowes medu kabul koffana ingato then mikam gori circumstantial evidence ta tanam wajnu kummi hunna ingato me CCTV camera ge footage tan hodi kota h me news ver nu dekkuma fuluhun hame kari buna bunumaka ingato me huri hakanda ki fuluhun mega ingato adi rahuteren eba buneve baymiun fuluhun na 16 million nawara million maruga masal hindal wattaka ingato ekam kurimi hapo unote maruga fahti back ofako mundawahaka viva me kantaka ki tahuge kuren jeche circumstantial evidence ko tahuge kuren jeche take then aharna lafa kurege gutuka me maruge gasil wani gege hatar fak terega ehem vejjam maruge ingato me sakko kureve bike kamuge eru ege terega tibi boditimi himanenje ege terega eraga leaderful eraga dariful firmiha me emmen himenegen igeto mege jehaba polygraph test engada kibegen to rajyaka polygraph test nehedenvi bana midakkani mihegge maregge wahaka marwigen hoda wahaka manner of death cause of death hoda wahaka mode of death hoda wahaka
එහෙන් කමඤ්ඤාමුන් ඒගේ එවිඩන්ස් කලෙක්ට් කරමට්ටක එම්මෙ ගාපුරිවස් අහරමන උෆුල්ල ලිෆ්වෙක් කමඤ්ඤාමුන් e no ufullumaki ingato e gaatilun himayek kurun mege kurimes mani police bil usually was ota me ingato mi polygraph adenjeni kama gaanu ge mana afnamais me gaamu tibi de party ge siyasi magu mani fulunge dilumes e unikofa namaves aharmenna duniya ge huriya forensic investigation ta hinga e india ge lanka ge bangladesh adi america ingato fbi me department ta kumves ingato me polygraph test hada emme from india ke kolkata ke marale doctor ge ingato maruga masala ges ena doctor masake koi training hadi kolkata medical college ge principal na professor na himedegen 11 mihegge ingato me polygraph test hadi kodu gamra kiga vima ahoren gowalen sarkar wakin hase ko majlisara migawm ge raisul jumhuriya ngade migawm ge court to fundiyam na haran iltimas kuran zakiya ge maruga miyadra haran dukolla afina migawm ge take back katila hadane namasmi ahora miwahaka iltimas kuya saharbenga kawmuga ingato hori home minister no raisu jumhuriya me kavakan wadane bala zalimun kanwane kavaka aharben ay bahuri handa maafuri maruga me maafuri jaluga marale kam gabu ko jamil ka maruga masala ga home minister human rights commissioner ingato fulunga idara ya fulunga is officeruna adi raisu jumhuriya ke sida irshadu ga darum kam ngena postmortem nahada baludi ehri home minister ingato me ihusan bune fa media ka ehri me migawo ga mehako marafe ena ga maruga hagigen olwala mattaka postmortem naga baluna fan kambas megam ga raise kan ko fan ka sahar bananga beinge namares mimihun gaanunu ge teriya gennani goten ahar me miyad misnam ve mi aniya verin ingato mi aniya verin kan nimman ahar men nukunnam mir ayitu nukunnam ve ಮಾನವ ಸನ್ನಂಬಿ ಇಂಗತೋ ನೋನ್ ಹೊಲ್ದು ರೈತು ಅದು ಹೊಲ್ದು ರೈತು ನಂ ತಾಯ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಾನಿ ಹದ್ದಟ್ಟಕ ತಾಯ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಾನಿ ತಟ್ಟಕ ತಾಯ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಾನುಗ ಪುರಾಣ ಕರಾಮತ್ ಹಗ್ಗುಗ ವಕಲ್ದು ಕೂಡ ಎಮ್ಮಿಹ ಬೇಕು ಮಗುತಕ ನುಕುಮೆ ಫುಲುಂಗೆ ಹೆಡುಕ್ವಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂವಿ ಇಂಗತೋ ದುನಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗ ಫಾದ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ವಿಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗತೋ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಹಟ್ಟಾಡೆ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಬಿ ಆಫೀಸರ್ himaru macchen arwa moon kal kollafa karuga fawan patalwafa ganhin gise ingeto egotan ekantattak kuram daka names divehira itnaki ekahala gottan hiarnu kura backup wate migawam ga mitri fulun namir salame beveni ingeto organize crime department ga heda adi me death and homicide investigation department ge hedu isve hure ingeto e hingi jarima tan ahoren hama kuvveri kura emihunge gaduge comfortable sunnamma nefa dogu bayanta ke dinumatta ka media kurima chanukunneruka bal emihun ekanye nune bikoma kewanti bedi kiye amu rajituna walwala idane ingeto me head of major crime investigation department ge head Hasan Shifawa Chief Inspector of Police a Death and Homicide Investigation Department head ingato me Muhammad Sami mimino medo ingato me alang tibi uniform ta balafa istifa da jedwa the home minister of the police commissioner me gowana ni mimihu magamu wakikuruma suspend kuruma emihu ga tahogi utang hinga emihu maruge evidence nattalu wattaka masekko fawakama emihu ma dawwa kurunche kamang ahoren gabul kura ingato india fatanegas miwar baik bache dawa kurane ingato e doctor ga apna pathologist ke license me sifaten jehne nota me pathologist kya mimi hum pathologist was ingato kuvver ko egete pathologist was mahala niye maragi wani ahorne ka giyenwe train we fa kewa puri amko rajya ga mitibe masek ko pathologist na doctor na ke india bangladesh pakistan lanka nepal fat gomta kewa tibi doctor mean doctor kahana kan hinwe ingato evaruge recommendation dene ekiye pathologist nimma echvesnun ei fulunga di ko barange fulunga dauni wajibenge dive rajyege ingato human rights commission gararun onnani fast ko fulunga maccha postmortem hedumuge bar bifa vima postmortem hadenje madekana hada ena walumaki e maruga hagiga olwanu hingume jarima kama
nudeken vi evve sababenne kommekas mirege ingeto mi wahakol minimmalani ahoren emme fotema wahaka dakkam feshiruga postmortem ki kobakama cause of death ki kobakama ingeto mi echita ahoren mi kiyal dini fotema emihun epuni postmortem hadan lujhen kaman ehem bunatibe postmortem ki kobakama postmortem indication tera himene kantateke maruga himene eruga e maru postmortem nehedungai autopsy nehedungai emihungi jarima kamak aharan gabul kuratibe mika sabit kotin matta kamiwata midakkali irade kolviya mire mi anna home vilere mi marugadi forensic expect ngato forensic expect aharan kiyadena ei karugor injuries ka begotun mifada marega aharmen evidence collect kurabene evidence rang ekkurabeni wesigato autopsy e fala denegadaken kan vima mikama begotun me adi ingato el live cast gennana anna home vidare iradu kolviya inshallah mire ingato me live cast lasik mattakas nihata maafan edemu me live cast belle gemmi be fulna shukur dannamu adi me live cast belle gemmi be fulna me live cast share kole devun edengeto like kanu dinas me share kole devun eden me gawo ga me fulo hinga jarimata uniform alage ngaharma raitunga fast ingato wakkan kokdin ingato totento fuleto wakkam wes mikala kitame wakkame kura bodu jarimata ke hinga mujrimun takati mosata ka fulo ga mosata vi hindu aharman mitanu talwalunga beche kikura fulo ga headquartetto kikura kame taletto hamekani raitunge bolluga igeto mugurun tala raitun tala fahadu lola pepas prejanti bebetto dive rajye ge raisu jumhuriya vidalwi nukiya basna huriya kudin gurer diheni mune fasis novius gere me fulun roda sipange wantar mamunu kafage siyasatu ingato den ehmima fulun tibere daraja fulun ge kantatam hunna ne ben aharman metus mi fennan ingato duniya ge fulun ge department ki emme madhuwegen constable ge wazifas waddani o level a level nagara fasif tibe kudi india ge swaddani ingato diploma me masters ade first degree hoda tibe ni officer no sadani namas dive rajye ge officer no hadan mijheni aharmen nukiya fasnu basna kudin etanes wade etanuga singani jarima rishwatur da bodati adatto ko million naga maruga masete sing hindalani crime ga adda ka vijje igato ahorenge professor igato forensic department ke professor buna fuluhunne no mitide ki me media bayad me de fuluge tete bosali igato me ehem bunambas derabe eka me bunacheni ei me huna kyas agi ga bosali vima mirege me live cast nimmala fa wakivedam baaje verekan eden adi aharamenge duwaki mi igato zakiya ga maruga fahatu ga mujirmu abahan aharamenge macca aharman emihuna ki kombekan egi hamawa da duhakan intizar ko ekamat ka aharman duwa kuramun mirege bilay kas waki kurkolla wakivedani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh